Dumelang family le amogetswe tirelo ka le ke ga lebogare se se be se le ka go ka mo distro ya in 2025 e fetogile ntwe engwe le ngore o hlalosa ka yona ntwe le ngore e be mo senyagela dilo tše le ngore ba di bolela di mo koša bohloko ka dilo tše le ngore mpumelelo ba mo dira tsona di mo tlišeditše lesedi ka gare ga bophelo ba gagwe o thabile ka ga ile gore o hweditše di brand tše di ntšhi mo bophelong ba gagwe o re di le kana kore ke tše dintšhi tše leng gore o di hweditše di kgonne go mo dira gore e be influencer ya iko goba ke pronounce gabotse a ke tsebe Genia ke tše dintšhinyana tša meriri kore bona tirelo be e le yena ka mo le ka mo ba mmitša ya kae bona e le yena a ya ka mo le ka mo gomme gore wa leboga ka seo e leng gore se diregile o ba nagana gore se la mpumelelo be ya mo koša bohloko ka sona gabotsebotse e tlo ba mafelo a gago le mpumelelo kganthe go bolela ga gagwe o dirile gore mahlatse a gago a bulege dilo tše dintšhi di kgone go diragala ebile wa leboga ka se e leng gore se diregile o gopole gore ke ka nako ele a bolela gore yena ebile o nagana le go berekiša di-prep ebile a re mpumelelo ga a dumele go ka tlhokomela ngwana gabotse o tshwanetse gore a gapeletšiwe ge a swanetse a tlhokomele ngwana so gane jwale ke a mahle go na le mabarebare a gore a mahle o na le ngwana gomme o ba ile go public sepetleleng sa public gomme batho ba re hei nna re tseba ka ga Mseleku go na le tšhelete ke re gao gante motho ga a šuta ne le diinyeng gore o na le tšhelete goba go dira ke gore ka ga Mseleku mpumelelo ba re o na le di-business mohlomongwe wa di sepele gabotse ba no re he di-business kganthe o a lekga ka mo ba re motho a tlogele go apara diaparo tša mehuta-huta diaparo tše le a di aparang o a di advertisa ke di-brand di mošetše ka morago ke nagana gore a se dilo tše lengwe tša gago ka ga e le gore re a bona gore ke di-brand tše di ijeng so wa di-advertisa a ena pile e le gore ke tše dintšhi tše e leng gore o di rekile so ga se motho e leng gore o re yena o tlo kwana le go patela di-private a be le di-medical aid o re mosadi wa kgona go berelega go public gomme wa se be le bothata so be ba mo treka thuta ba re yo rena be re nagana gore o tlo kgona wena motho o no rata go no dira so nna re tepotse gore ka ga Mseleku ba na le tšhelete re gopola ka ba Mseleku ga be a le sepetlele gomme go be go sena le dilo tše e leng gore di tla a swanetse a ye public a feletse e le gore mmakhumelo wa mo thuša go mo iša private hospital gomme a kgona go thušega so ka Mseleku ya se batho le di-private le di-medical aid ke batho ba e leng gore ba ithatela yona tšeo ba tlo kgonang go ya go tšona tša batho bo bohle gomme ba fetotše a re bonang sepetlele se se le se sengwe it's either ke private or ke public nna ke na le bothata mosadi wa ya belega ene gwane o swana so ba bantšhi ba re wena o seke bo wa lebala gore go public batho ge ba ile go belega gore ba tlhakana le di-challenge tše kae o ka botšiša mosadi a gore ke di-challenge tše di feng tše a kopaneng le tšona o ka tla wa swaba gomme private e treata batho gabotse ebile ba tloga ba ikokobetša go batho jwale o seke be wa tla wa dira tše nkareng wena o bolela tše nkare wena ga o ne taba o tseba gabotsebotse gore a wa dira dilo tše dileng gabotse kere a pele ka gopola gabotse tirelo o balela ka mpumelelo a bolela gore ke re tšhelete go no iša ngwana kretšheng fela ga nyake gore ngwana o tla golela ka mogae ngwana o tla ithuta ka mogae so o dira dilo tše dintšhi o re yena wa itirela a se go dilo tše dintšhi tše re di bonang tše di botse gora gore le yena wa dira o gopole o le ka vuyo nako ele a ba bolela ka photoshoot tirelo o ba itiretse photoshoot gomme vuyo ba gopola gore ke tšhelete ya mpumelelo and day after e ba re kere ke tšhelete ya tirelo o itiretše tše e leng gore o itiretše o te pateletše so o labe ya nagana gore o dirile gantha mosadi ko go ema mosadi ko go itirela a tlogele tlotlo a re monna o tlo mo direla dilo tše dintšhi a se go tše le di bonang tše di botse gora gore ke tše dintšhi ke yena tirelo wa ikemela a itirela ka bo yena so le a mahle ka ge e le gore ke le graduate mohlomongwe o tla nyaka mošomo a bereka a kgona go itirela tše di botse ka ge e le gore mpumelelo gore a fakele seatla ka gare ga potla ke bothata se motho e leng gore o rata gore o ne hwetša a patela dilo tše e leng gore yena ga a di kwešiše gabotse o tlo tsamaya wa ya tleliniking yona go tlalang batho ba emang line o tloa ka 4 o tlo ya gona mo wa iša ngwana gago ge e le gore wena a o itirele dilo tša gago ene a re lebelela gabotse a mahle a se motho e leng gore ke motho wa o rata go bolela ke motho wa o rata go gomola ke motho wa o rata go iketla a ka dinako ka moka so a ke bone gore di-brand di ka napile di mošala ka morago go swana le ka mokgwa e leng gore tirelo ka gona ka ge e le gore tirelo ke motho wa go ke influencer yena so pumelelo le wena public ya e sware batho go swana le
le private wena. Nna ke le wena nka no nyaka medical o ka direla bana ba ka fela goba mosadi yaka, mara kgetho ke ya gago. Se ke ba bolela maaka wa re wena ga o e rate, ka ge e le gore re ka mokana ga rena re a tseba gore a ba sware batho go swana. Gomme private o tlo kgotsofala ka dilo tše dintšhi tše e leng gore ba tlo go swara ka tšona ge o ile go tšona. Ke tšona tšeo tša ga Mseleku. Thanks so much for watching. Please don't forget to share, like and subscribe. Lerato ke leo. Tada.